no so say how the other asem ba na say ye kan na enye say ya tena se aka ho asem eje e kire die ye tena se kan ho asem wi a ye bebo anan na ye di wachi na ba bibia opesa asem no ekodruma ho to bia no so no akodru ama ho ato nti kan akoma eto ye bibia hawa mpacho ni nyina ne se obefre e was 0248 57 70 65 0248 57 70 65 na wo de adane ye wo de dan ye no ano no tumuda wo da da na we ni problem pacho enti sa pepepe enna ye yo ewa ha e pacho dwumede ya for community hospital ekrem fua enna afa nso ejapatas nso kutamu obi ba JK pub and restaurant enso kutamu afa ejapa beauty salon enso kremu bi Big Joe Enterprise enso kutamu ena afa nso full time recruitment and travel consult enso kutamu ekwan da ho wonso de woton bia de wo ye bia fabra ye bon de royie epa ede amount na wonso so nipa ji abegu niema no so aton am wa hu say yes afi the sky eden be fie enam Katakyie eso hu sika ni mpa enye eze kula yakọ na yakodi nkommo ena asam a eda epono eti no ye ba abedi hu nkommo ye bedi kan abobo hu de waya ade de wanya ade ye kan no wi ansa na ye die kire ne ye die out to ye ansa me ba cho akwanya wo ho etima no du ba ko ebo pa ho duasa ye bebie line no atum na de bibia de da na akwem nra ahomane hae tine de pa church for mon kama koma ntomo ye mu ye ne ma ena edi dwuma no enti Mame nkwai na enen so yan brother ba ko eso de nasem abeda ye ne kra de we be kan se kwaku kon Atende mama pa join him kwaku. And I said we must describe it no. Okay. I said okay, but we Katakyiefm but no we say yes say or ye monkeys type okay, young brother, dear, Bray, Edemaya, was it your friend Godfrey? Yeah, what's on my minute tonight?
because which them class anyway see can say we won't finish na aduana miensa na that time was be 19-20 years move on na one maame na ye de ekotena no so na maame no so wo ma na ekoye se maame no ma no ja say obi ebe fa o se ne ba se de kra na ento se wa nkasa wo de wo maame enti ne ma no de suku kromu ene ad odo o kire se maame dia maame de ma he wo ni suku se mu be me se ni ti na anya de endi amwa ne kakra enti akoba se maame ne ma miensa mema mienu oba baako omo de maame no etimi toatoa omo so ema omo kokọ suku ni bia nti omo de adu ba bi no mo be free maame ne nchen ema ebeka Godfred ene chese maame ne nko ana na eye den ewo be bi omo wo chese na eho ye village kakra be ho nye village sa omo nko ana na omo te enti na ne ma ne de omo ye adwuma ewo krom mama ko school omo abenya adwuma ewo krom enti omo ye adwuma ewo krom enti akoye saka one maame ne nko a enetie na edu bia kakra bi no aso nse nyini mu no maame no ebe yare kakra maame no be yare kakra nti na akoye Godfred ne maame nko ase bibia Godfred ne maame die maame bedie maame be na yare samu obi betena ne ho obi be pagya no nse mpanifo ne du bre bi saa na yade saa de kan wa na eden mpempi klasa no ba panimu saa kra de enkaya nka obenya wo baba ena nketena wo ho na nka ebia wo suso mu saa enkaye Godfred kire ma o kire se edu saa bra no wo fira ne meya na o de adwuma eyi wo mo ho ano wo fira ne meya ba na abefra na o de adwuma eyi ne ho ano se o mo be ba kura ba be hwe wo mo maame na ebia o mo ba ne adeche a o mo so o mo ye den o mo so o mo ko na kire se enkoda no eyi kire se o mo ani kakra enam se omunim se bia Godfred ne wo honom na bibi obeden obeye ni ntinti maame ne yadie mu eni ni bibia mu no beda Godfred so se maame ebekọ hospital se maame beye den se wo beye den sika memu kura na wese nkura no ede bana Godfred so ebeye na afamu de de ahema wo se to da bia na eden se na nkura ni nim se bia omo di sika ba wonu Godfred ni obedi osesan yo na ohun se ne nkura ni si adwene se se oba ta so de basa na se ne ma wa bo mu wa bre wo mu ho na se wa tofom kakra na mu yi mani ma ne kakra sa yesa na ani bre ye de ya bamti obenya arehemu kakra ewo Godfred ni mu nti fie nso ana omutim na maame na ankasa dia enti dia kwaba ya ne se maame no eye adwin bi se de ne ma no asi show no because ne yare da mu home no we hu ne ma no chese bibia omo ye ya omo edeboa no enti ekoba se ase fie no wo ye se saa na ne ma na ye ne de na se obi onye ne bakra mpo na timi atena ne ho ahwe no na se ebie bedu ba bi ne woni ho no mu bie mu dia ene wo de efie no ebe ma Godfred wo mrekra Godfred nye den enye ne ba empenifo ka asem se de obe oni akoko obe oni no ene di abebe sere na eno edidi mu na de koba ye ne se Godfred chese de koba ne se maame na anye will bi anye den anto so na no no de kan efre ni nua bema maame ne fre ni nua bema na chese ne ma no wofa ofre omo no de to nanim se ndi abeme ya ama minie enti no me de mi wu a me ni hwe Amerika a kire me ma no se efie no se ne abema we asi aboa ma mukura de se anya hwe kura omatimi anya adwuma omo ye nti ometimi asifie ni bi de abo omo brenti pese akura we no no so watena me ho na wabre me ho a mi nti kura bi anko betimi akwa ye adwuma mi no no so apene japade mi nti wantimi anya de anya me di fie ne ye den ma ni nti bra ya dance ni den ewo mu ena Godfred say oda maame no ase bet de tene say o ma anye nkrata bi anye den anto so
Afia de didim na nipa de wo bra den etwa owuo maame ni ekɔ free mu a won say ebusunya de da yeka ese ebusunya dofunu na maame ni free mu godfrey che say na de chen pepepe nkra na me yense nyina asantan omu nyina aba omu maame yewu enti omu be ye nhyehyeye aye ye hu nhyehyeye ene de wo honom eye bibia ampa ebusunya tena ase eye nhyehyeye eye bibia ewieye na chese omakra maame na chi awie nti e ba sa ebusunya tena ase na nhyehyeye a ewo honom no maame nanum nsem a okaye no na omode abede omode abeye adwuma na bibia nso aye na adeda na akwan afede omotena ase na omuka ebusunya mu nsem omuka ebusunya mu nsem na ebeto mu ni nua ba ma ne beyi beto mu se efie ne de ema nkora ne mfa omani nye de ento so na maame no ese wadi fie no ama eye Godfrey da nkora ne se hene where is here ehene ene ha omunti ase ne enti ase china enya de a ejapade no omubegie mu ede ama Godfrey de biara da Godfrey say echile nso se de nkora ne dwuma omudidi na yo kame aye so mpeso omuyi ne ne makora egu abonten ne omugi efie no efiri ne nsem ene enkomo a ewo honum enie enti mabedwafo atena cd mekọ mo nchen na ansa na no menyi message we free ko we every master Abdulrahman na yesiwu edema masha 80 fashion center and also good morning Afia please okay yate master Abdulrahman okay the voice no wo form kakra okay yebe na bibia nso etimi aye kama enti no producer Ampafo wadaroma behwe efa Mame mo se your voice no e wo form okay nti Mame nkọ mama authentic authentic mama akwa ababiem ya mi de Afia okay Ampafo says nkomo no wate ase yi ati ase nye izo okay nti kakra ben wo fa free hen ena odi akowie hen na de akura na wo ede efa nsem nkoda na wo kan de na de akire omo Godfrey de na wo kan ene de eka ho na yehu bebi a Afia me da ase me tia etiefo nyina Katakyie etiefo de o ma se brebi o mu eje blessing kunwa etie kama me dwumadi na de me kan nyina ni se wiase abata ho na obia batia ene ni ntena ye okay ete se wa ankasa oba na obi wo honom a oye batan oni obi batia edwuma eku otwu babla men na nipa kro ne ba na beye de ebeye na ono ne ma ne ye de ete ho because of say ne ba de ye nkanasem okay obi ono ne ba nyini pa obru 18 years say ne ba na esi ne niema eye ne bibia wonko na akro wa 10 years esi 18 years niema eti ba tan bia ne obi ba ntena ye mpanifo so ye obi die ya wodie ebeyeye okay na wonim na maame na adwin nyina ne se bia oha Godfrey enti bibia ono na ye de eye but na wo hye ne den na oboa no na emra oye se oboa kula na se oha na kula na adwin nim se maame ne ha no so na oboa no ebe ma akula ne benya bibi eti de mesaka abane se wo bi so no obi tine nyoma me na to ka se ye bibi afiri wa komam wa adwim wonim dem no bibi aye Godfrey so ye ade ne te se de ono maame na ye de etie wa mehwe maame ne ma no anka se apla we omu na se promo anya de o ma ampla but sompa Godfrey free na komam na adwinum ni nyansam ni hunumum ye se oye eti said on any maame ankasa na ye de etie no yenwa akire de Godfrey da ye de enya
ejapade no maame de ayede e de amano girlfriend no afenna maame no mana hu so ma yimfom so omo beje eti ye bibi sei ba eya na ye nsoso no ye tia ye de tu ye ho de efo unu obi tina wo ye ade amane mane hawo ene dia wo bleba de tina bi no betwa so de aba ene na girlfriend nim se maame no po obewu anase maame no ejapade o benyam chefa because enyane maame no nanso awie ye no girlfriend abenya tumi na said ye enipa ndi na asam no blood abedwafo a obafi awokenkan maaye no ekira ye se sa maame no wanyan krata antoso na krata be ne chen adansefo ye de ewo ho ni nua be ma e no wo frɛ ne se wanya dance ni wo ma ye dance se dan de fie no kan se fie dan de ana chese ba ko fie no wo de ama girlfriend ane ma ni mu chefa sa wonti adanse ni be ne chen anase krata be ne chen that time ni nua be ma na anase nipa na atwa ye de atia abrabom no so ye hwe ye nyina ye ntimi hu mom dako eye de ye bi be ko na bi wo ho enti akola girlfriend and the girlfriend abenya baabi aye de atra ye hwe baabi a wo som e de girlfriend aye de akodu enti yan som abrabom no som obi na eti na obi be som esom na wo som so ba be nyamfa so de ye de ewom na maame na dwi nim se oh ha girlfriend kra at the end of the day no girlfriend abenya baabi aye de agina eti yanyere ye ho na yenye de yansom maame nka kakra so nkire maame ne ma maame ne ma ne yankrom yankura abone ye maame ye de yenkan yasam ye de bibia girlfriend na enye ye hwe baabi aduom aye de abawie afei na masesa mo ne ma amoba mo no maame na tie mo tu agya mo maame na mo nim se mo ha wo biba by the end of the day mo hwa mo na mo ho ye de e kire mo no de ye mo dia akwa akodi baabi enti obi anu maame o papa te som no firi wakomam ebia wani suo ne de wo hwa ni suo me maame ni sei obi kura akone maame obi a reject maame by the end of the day no maame wo bibi o maame wo sika kokko o maame wo japade bi ye de e wo ho a so wa anyere wo ho ansom wagya no na de ye wo dia no ekodi baabi enti yankopon wo nhira girlfriend na de girlfriend nsa aka no awurade yankopon fa ne nkwa animu enti ye nhia bibi mfiri girlfriend ho okay esa ba ho mama general Afia dia na awoka mi nhira tifo ene mo hwe YouTube ne TikTok na Facebook mi nhira obia na onye obia kese emfamaye Afia ansem ha na ebi ase no kakra be ka fa mama ka bebrebe pa nti amentu mama kan no so sompa yo amerika ntwa wansa osompa mama man bi de man bi an example na tifo nti man bi na oye mesi adwuma osuan osalo ena okoko suan mesi adwuma na omuna ya apprentice omuna omu master enase omuna esuan adwuma no na say adwuma ba bia wode ni ate wo ho and or buy for reason and for purpose na sa papa we abekra say wanyino na o ska o fie what that a message man let's be any but na cho man o sua na mo ne papa na ntimi master na ntimi antran yi no enne o ma brabo ani you know the reason why kodanta papa no say message man mo ye do mo sua na so ska be any and say contract aba be the contractor one for my and man for any scam and you ma first na hwenim what I say eti do ani papa ne tira ye no papa no say abrantie oba so be pa bibia dey akofie na obumi na osom paso na upon hono tie mani tibitam agudie eli jale kwanso onje na se mesi nimpo adwuma na amoa na odi wei abobra twade ne papa na nyasika amane
was sifie de bi ma han bebrebe I am position true sompa Afia pe now o say the message so bad e so mfaso toward a boba kuku no ma say the man you oh enipa o wi ase enipa ntosom adoga so ko be so gbe mpa o sua me for example me for some tum and obi ape so de ho obi ampe master me na from master me na me somo me na say mama tie obi e na me no but obi be say na the respect no what I say ko ene emabura ba no sa ombrase pa ni suro ene wo so mpa first obi timi nam kwa so bi so ade o se wi asa ehu de na obi age o de akogya no egusu koso na so de nye Bible said there's nothing new under the sun. I think I said that time we actually who come was in there. Bano moye. Some power and match and dear pa. What I said. And so it's a prayer was some. Yeah. Mame ye. Ese na wanya baby esi. Ese opo piano. Ese wie ni ye. Ese wo ye japade e ka se japade o ti ase e japapa adie. E ja wo papa na adie. Eti wo obo mame no etimi aye japade e dey amano. Eti ne no sunto e dey. Debi na wo ne ba obi mu ni o mame obi mu ne se obi mu obro wiase oga mame no na o ma jebe na abon kwa no so anasa mfa no so na ga se wiase do obi na odi o ye de kwam de no do obi na dey edie ni wa so to ate kwam de o ni pa na bre wa so mame ni ye na afi de opeskaje ejapade o pe ye die o ni be pre o don't go there o mu buwa untumi entuno because there be person first African say muka say vitamin dey by agreement mo mo me anu akata bi ni si dey anu kai ka professor mo mo me very bad dey e for mo me Afia for mo ye mu ti na profu me bele ye ka say I think the for show say o say ka say o ga profu na say o say bad dey e dey go verbal agreement o ya dey be sure we nyache so first let me from say kokubla no was sure the foundation amount but that time there's no people okay and our cars as no say me sum tachire o to awu o ba say kwa just wo wu because dancing ni wo that's the point you ma say oni omu first omu so nyame go omu so nyame ko bo say ye pay so enti wale je padi ma say koku dia o boa o timi nye da wale nje bi atoso e ba so to go 2 3 nsa so mama me na first as the body ento ni ye leche o to so 3 nsa what I say it is a branch no som na say mama ni say wasom ye eti jiwe ya e obi me ka say oni people na ye dey Onyankopon any people etu wo say we are said here but omu try tell people omu try we are say sum e bobo ti omu ko ma me no ode man no ode bibi ta chire enye kwa okay ofina kuma mu ni mu ode ade na chai no die se bi a me da ma kwa owu say brand na bre and watch na the papa etu ode sum e atato okay Serwaa anya ka from try omu yes because one fan chale kwa put a man for jeje omu dey dance aramboa man for put wa omu dey dance say Mame we dey am we o wadasefo ero ne vibe agreement and am boa yeah no nyamele onu munye no kwa baka what I say omu na ya are say sebi Mame esimasi ene jepade we ache gospel anam boa etu ne mana mu pebra bia bo no omu muade a motwo mu dikato mu to no no mo ye akaka ben 7 any guy abutwa obukoye no na Mame say mo bele ko wu a ka bu sawan obi a chama mi wa som so mpa mo ba say wu they be say owu ye no say owu ye no that time na be aminya obi about owu so owu right time
owu paso kwan paso yeah but obi na tell woman do ma bi owu yi odu sam pempen so no what I say it is sebi ebi pa brate won te sebi ote janan ohweju so gui bre ma me te wiase ebra ye ebo braba abrowa na sebi abrante be ta ne ho asbem onye oba be ma na so mami na ka say asenwoto a na woto wo say obejeje pade no ni se ka first no asantema mu ni be pm afiri obi ebe japade wa asantema mu a sebi omunya busuafo omuso mpanti omunya nsase omuso mpati omunya fie titim ha so mpayo okay eti wa wote fie so mpaso no o maame umu no o papa umu no wona na umu no japade on se ka bi da okay eti obu timi nye japade free girlfriend nsamu da ensi na ensi tira omubo wa okay general no general say omubo wa nyaade ajapade no omu betimi age afri omu nse but me enhwe bibi so wa ha mami wone ne meye di ni yie asemisa na mi bisa because ankwaya sankura no na omu boapaye bi na omu hwi mu jama adwuma na di mfanse do mbe pie kuro kesim na according to Godfred ne so chire mo chire say sika de na omu di biba de bet na nye ina afo a bia mfanse ye ni like na no so sa ba na omu ye omu afamu de kakra ye de eba bet as omu memu se bia nka me ma me yare ma ho keka se me kwa me ma me je bi kura me sira adwuma wo kwan wa adwumam bia na awatwe bi me de kwa akosra ma me wo se sa no na ase nkoso ene omu ba na adechi a na omukọ mama onya sure se na we se ho no na nka maame ni di nani de eto kakra na nka japade no se wo de wo ma no wo susu se o ma amwa wo yie kula na se efie no I think say Godfred je mo chere se efie ni so edan so ntinka adenti na wa ma se wo de baako bi kula wa mfa ama ne ma no na wa mfa ama de aka ama gof because enkura na enyi wo mani kula ekoba se wo tama japade ni nyina de ma Godfred ne nkwa na se ne ma no so efa ba bia so no mani ni ye kakra o na ma sa okay obi di na japade atimi che wo odi na japade owo nyina abresa de che wo okay oba fie nti suampa se wo maame odi wa ba wiase na wetimi eja wo maame akopa ba bia tra na be man a enyo maame ya frumu bo wonu na ehwo wo maame adeja so be man na ehwo wo maame na deja so sabi mpradu asakra nya ni ya frumu ba enti Godfred deserve de onensa ye de akam ena maame no so de wo ye no 100% waya ade wa kire so ye ba time na wadi ensem bia to ho amuna ba ye adisuade ensem da ho aba ye adisuade so obi anye de emfa so etitutua pa se ye di asase kwa ni enim se maame no o ha Godfred emso sa no ye de wo boa no ablabani asitram de wo ble bia edide de wo ble o ye de wo dide nti Godfred wa ble nti Godfred o deserve de chance ekula okay de chance na sanka even maame no mponi chele wati kra odi ni nyina aka eka Godfred because Godfred wa ye de wa ble be ma enya ni maame ankasa no opeja ni obi maame na opepa obi maame ho won so wo kodidwa na wasabi mpredia say ye ni twotworo mutwo wakofa ba bia ye de atrasa me ye adwuma wo ye adwuma say se when me say obeja obehwe o maame obekọ nso na ye yi na di nso so ye no nso so ene ati sa na tie de ene se confirm made ope obi tia ne ka bo so man be kan Godfred ho na me po me na me kire bibi kire se o de anka wa no kura mo masika mra kamra prama na oba fie sika jumenti ena bia mo ntimi nya de emma na mo o se na o musika oba fie aye radio sika ba no sika ba na kuma to oba because oba na hwe oba we na be ma aye de ahwe be ma
tinkana de osusu se ke we se nka omo fa oba maid ka boyfriend ho ba ni nyina twa ni nyina be twasi hwe maami a woda fa akwa wontimi 7 preduasa etie pomfanche wontimi nsole nkogya ne nan na ni nyina ya boyfriend na epegya maami no edu sa be ya ma wa wo maami kwa hwe abepa aba na obafia hwe wa maami kwa hwe abepa aba na maami a hwe ya hwe wonya stroke adafa akwa saa yale we sukura no obi a wote no wotimi wujade oyale na nkasa wo pegya no wo yese saa na anti girlfriend o deserve na maame no nso ma no mo pe ba bi ntino okay na de esafata wo mu na maame na ye de ayama wo mu ne kama odoma tutu ye ba kokora maame na mfa maame eye odoma tutu ye maame no odoma tutu ye pa anti dachi bi no omuso di bensam na wa ka kire omuma sanity okay general what's my side be do mu na say you know be den comment denti abroad fed bi aba ne say e dan no kra na eji afiri di sem me de ne say o si na no kra de nkenye maame ni nua be ma no ene be mo nkra ne be fi obeyi ni niam agu abonten e lock di fie no na ase papa no ene bae ene o si de bi biti obi ena maame no di fie ni ye de ema akoda no ti ene o kan na ase omu bi o si omu do mu mie na akora no emfa ne niam ankuko na ase asem bi wa akira omu be kan eno nso so ne ye be di akire ye panti asem be na wo ka akire ye kan ne say maame ne mamu asembe na wo ka akire omo Afia kwa so mpese omo de bla se o anje mu ade ne ebetimi emele mu no ebetimi de o ma fa mele mu anaze so omo enya mu ade ene ebetimi ato omo mame nka we na manfo nti okay ye pen so de ajapade na abeto ho pipe bia na ho that's the law pipe bia no we down say eno na me ba o mi ntwawa no eno na ase mi dwene ho kakra se sesi a na nkura nso so omo mpene emma kan se godfred mfa fie sesi a se kase ye de ko mre ni mu a unzuzu se pipa maame na me carol anya ntoso nti ekodru mre ni mu a ejapade betimi ahwere godfred am oh de omni me kesi asem so okay baby abanu anaba se sia no fanse nkonko babo so nkonko na dai oh enti nyankopon dire with two people say we asoso ye dealing okay enti say ya nya pipa mpo anto sumpa afa ba bi no ye komrama a godfred ne sabeka ejapade no so no do de dan senye obi ase maame na busuani nya bema ena me bisa godfred say papa ne ka na chi aji tum say ampa ni nua ba na de ejapade o so o ene papa ne de omu nyina because some na akora ne be so ma omu nua no mokora ampo no e o ma ni so yie panti abusua ne de fa na akora ye den eta godfred ne chi ya make sense me ka we na ti funti se be ya me bi se si a de si be handle but bi so bu ofie bi se bi e to no fanya futu okay one people bi na so but at least you want to see ebusuani wo am passe titisemu no or the ama godfred but godfred me enjoy side way at least ba me ne ma ena aba ena wa nkomodi chese efa bi so no mu ko edwuma yes omo disika akra dey e ba finye pisa e dey ska so bi a wo so de bi ton money e ye nkwan e ma so se bi no me okay or me omo bi so edwuma no wo so nya bi okay e dey edwuma me ne di wo so se bi no me ana se bi tv di okay enti Japan de every godfred zakura ne mom no ikombrema boy ne nsa beka Japan ni bi okay ni man so ensa ebeka bi cause the America say ni nyina o de ama godfred no ekombrema enye ebremu yen ka sunsun nsem smame no mpo kan nsem gu so sunsun mu a ebremu no ye ni sa akodi no ho ba wi asabra ba ye bonu ane se maame no ye ma ena ba what I say ena mo say maame ye pade yaba ye beje ena this ye di ama girlfriend ena kwan ti bi pa bi go para papa mpo na ya na e ma me fi bi pa papa mpo na ya kana na bi ama mo pasa mo jina mo ton di
oh bia no oni mo fa na mo ye ofa e na afa ne se bia mo be de mo pesa mo fa na mo ton e bia mo se da ka se e dia che girlfriend na later no bia jo abaton nipa ju mo eti mo sumu se be ya bibia be toku no ni kura nie e ma no ehu se girlfriend abre konso eso ma me no ye pa enti fa ba be se be sunje ba no omu nan trance yan boy no be fia na no wa trance wo reception wo na yedi nkomo se ajapade se yetanya eda ne yetanya ebi a girlfriend de ebi a 2 e ma ne ye 5 a obi a de bi ma ko mako se be ya bibia be de ebi twa ko wi ase no bere mpo ja okọ no bere mpo de wo ja okọ na wa opre wo na be oso be okay wo mu sa but according to onukra girlfriend no no am ni di nkomo no wo kan bibi kra sa kire se mo de nka mo ba ye no kra no kamu wonne maintenance na munye se mu de fa wonu de onim se ono nya ne maame na ase maame ne hwe so mpa bi obeye de obesum yenti kamu maintenance na nka odomu no munye nhye se wo de fa se ya maame ne kura kasa entimi mase ye di ni nyina ye de ebe ma wo sa but ono to se nkura ne pese wo ma pam wo se na no kwa do mo pam oni si aya hisem ene bufu na ba but asemi akukura letter jo what I say ekukuru ebi ni say ekukura be pia hi okay enti aba so de be bejo ko ana ye nkwan ye adwuma na mpenufo so ye dey eta ye chi okay enti mramu no girlfriend no wadansini eyabusuani fa ya mpase ode ma no obusuani no ajetu ya sign krata o court mu say che say we mama je papa je tu say mama di ma girlfriend dey me say o di nkomo na e dey a bi ni be ko ro e dey ato secondary mama nsu the money mama bayi sadia almost also na bere almost eseni sakra almost mama no enti be say ebe wie say later are japade no obi ansa nka bi de osom ye a esompanti onye japade no onye ne chefa a ewum na muso mo ye muja no ene ma na se mama ne ma no muso mo njiwe nti ene be suja ba but e ma ne mfa so mutrim say e mama ne de nti no se omuntim bia ombeja ko cause first na krata bia anse na ni wosa okay ne de ya no eneka na parazini amena beginam ti se wo fa ejira chiri se ma o ma me de pade ma wo ho dia mini se uni case what I say enti ipeni ye na so ye benti no de nyamboa omuna beba ni atena ti de pade no obi ansa kan de se ne be ya sunje be de ba emoja sam wo wo dokwo be ko e bi bone ja okọ on we asem be wa meti ase but one baby so anya yeah one baby so but nti je pade de obafia ehia je papa de hwe obafia je pade yo obi ka se oku na se oju sika fense ma enwa okay abusiafo kama mi jume die no asusu a we tie dem share actually we say dumi enu bopa ho sima na aduasa pe na ya na so line no na onso wo frɛ sɛ wo bebem na wa be chire wa adwen de nkora yi eye first to so nya wo maame kwa wasom de nti wa yapade nyina bia ma wo da wo beda ye nkora anhyehyɛ wo akina bi no kura no so wo ho ti akina bi no kura wo so sɛ nkora so betimi ade wa fa be bi kura akɔyɛ obɔne bi Afia no de me ji sunsum sam di ntiminum sɛ yɛde abasɛ no omu de bɛfa sunsum ba sɛ ba de sunsum sam so the authentic me wo ye girlfriend mama ni so okay ba de sunsum sam sɛnti asi ane ba ne ma hakwa onfo asɛ ma eba sunsum ayo ho fitika so a doctors wo be bia ne obia ba lawyer asɛm court sɛm pipa bia no e interest case we come me no enye small case ha yeah program the powerful program yeah ti ebusuafo no omunya mara fam omunya mara sere be ya enema enkojimu na so ye mara why and number no 0248 57 70 65
0248 57 70 65 pacho sabe ya ekro de ubetimi afre na woso de wadwenkyerɛ aba de nso wɔka ɛfa asɛm yi ho 0248 57 70 65 0248 57 70 65 yɛnkɔ na yɛnkɔ pɛ sika kakra emra ne sika ntina yɛbrei enti no yeguso kasa na me tɔne ma na still opfra metwa so na wo nso metie o 0248 57 70 65 0248 57 70 65 ofra mepeke kama na yetie wo nso de wo eka okay mama mfa nko Aferi Community Hospital sanse apomudini de ehu hia yie pa wo hene kula esua na we sua yade nse mo frɛ me sumo ewie mo han mo meba me sua mi yade enti no yade asem de ya na akoye bibia kana enti me pa cho Aferi Community Hospital ena me kamfo de amawo anopai Aferi Community Hospital ena me kamfo de amawo anopai eba se wo hu emfa wapomudin ensem ensisi suye emfa mawo a me pa cho bia manemra wutiri mu eye Aferi Community Hospital na onso beje ayarehwe ewo ho me pa cho eba Aferi Community Hospital juma yedi wo ho de bebre yade bia efi uti subesi unase chronic disease ni nyina yedi hu juma ye besa ye nsoso anu yetu ase ana o problem bia efabra na ye solve mfamam ti oba o fire funa antenatal clinic ne de utwumutan etinye pa obekọ na eba ni say so ampacho nya ba bia na ohun se ye hospital na say ye clinic enti na wo de wani kire wanhwe yi a obekọ nso ekire no na wawo sem akoye basa Aferi Community Hospital na me kamfo da ma wa antenatal clinic ejuada edikosi fiada me pa cho oba chese midwives ewo honum ye do befa intimisro choose Aferi Community Hospital antenatal no na onsuso yenhwe wiye wani ensuso wanya problem bia na wani na so ye obisi so ye obasa eso ekeka wase asa na bi etu eguso wo ade a wo hu awi abokra de na wuwu me pa cho Aferi Community Hospital eye clinic no ye adwuma juada ukuada ene memenda hye nso juada ukuada ene memenda na se wo de wani ehu asem ba Aferi Community Hospital ho no doctors ekukudam ewo ho no ma motena se ni ahwe wani no ya hwe ni ya mawo na wonso wetimi ehunade yiye dental clinic nso wo ho eno so ye adwuma jo betutu na okokete so awona wanya aduane ne ho na ne sinisemi ni obetutu na ama aduane ne kola ontene de eba ne sa na ha adwene yie enti fo ani eche Aferi Community Hospital na osehu asem ye nka mfa mawo me pa cho fertility and gynecology eno eye awo mu nsem awodie ni so ye oba se wo ye bema ebi awo ho akoye din bema bi wo ho e ba se ya na odi na nibra akohye oba no nwa so na nye ne maame ne ni nua maamo de agu oba ne so pa cho ye sa ya mistake enyo ba nkwa na enwo emema mo bɔ mo nsam na ne asem na mo wo ti mo na mo de na awo ne made a ya na efa bi no ya na nkaji na mema so ti pa cho no wo dɔfo mo nyina mo nso mo nsa ya wada bia da ye ne ya meka se ye ya wada oba Aferi Community Hospital na se eye awudie ni mu ne ye nhwehwɛ mfa ma wo de a wonso so bosumi we nkɔ na wie ye obenya so emfaso me pa cho bi a wonso waso wani waso wo hene
honam nani uminim me pa cha no so there biara da wode wani Afia community hospital doctors ewo yade ben a me kan yade ben na me ja yade ben yade bia diabetes hypertension pressure chese kwanko ya re ni nyina yade a wono wa no so ye stubborn no Afia de onya dru ho no ma community hospital ho ye stubborn kra be ba fom enti pa cha hwehwe Afia community hospital echi kwan wa Afia ubetimi Afia ewo 0240 176502 0240176502 na onsoso bra na yenshow na honton kan say yare eya me pa cha number no eye 0248 57 70 65 0248 57 70 65 ye di nkomo Godfred ne de na asema ba bi afe na wode wafidie ato Katakyie kama me dwumadie no asumbu so awutie ne na ye brother Godfred na wode na asem abeda se wakosomsom pa wone maame bi akotena asom ni yie amene maame no efri mu no maame na dane ni fie nyina de ama no maame no so wo mame ensa ebra maame no to fom no bra no wo yade no ikoba asasem koda me ensa no nyina eyi wo mani eden ema no o ma ntene wo ho anye den anhwe ni ye nti maame ni di yaw edane ni fie a wasie nyina ede ma Godfred a wa ma ne mani mu dan fu aba akokora maame no to ye pe enkwada no aba se hene ne ha ye ne ye maame fie kan wo kan kula se ye maame di fie ne ma wo kura ampo no will be anya de enna so ye ni ho na maame ne kan ti ye de ye nji ni ne ye ni kina ye tu afifie ni mu ye ji ye fie but first so da bi maame ne hira so e de ama na maame ni nua ba ma e ye dance ni enso nkula ne se o mo ji fie na free Godfred nse na Godfred ayere ne so e na wode abase yenka emfa emano enti misra onso so no sen na wadwen eye wo wode ne ka de kire Godfred wo wode ne ka e de kire maame ne ma no hello 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 wow hello hello hey hello if I show Adam I didn't baby akasa free if I show me to unka we didn't baby akasa free hello me to unka okay 0248 57 70 65 0248 57 70 65 amen kamfo ejapa tiles emfa emawo ejapa tiles me pa cho ene ise ope tiles papa e de adi wudwuma dia na ebeye ejapa tiles ena me kamfo dia mawo sanse ho de tiles papa pa ne tiles a efe rustic one ne polish wine no ni nyina ebi ewo hono mo enti ba no tiles mu nsam dia na waba ejapa tiles na oni yen abedi nkomo 40 by 40 rustic ewo ho na afi 40 by 40 polish 60 by 60 polish 60 by 60 rustic wall tiles na yewo ahodo bisu ne kan sort ewo honom afenso ejapa plaza ebema wo shower set no ama tap sink oba mirror basin with cabinet no ama doors key ni handles ahodo nyina strips WC basins chese wodi wani ejapa tiles ne ejapa plaza dia eniema papa nko a na wodi ebe kofie enti mi so hwehwe ejapa tiles ewo aferi ya ben aferi community hospital no abrosan a ya painting no akokọ srade no me che yellow